Wawa kidik nggih sane nyarengin. Durung wonten semeton mriki nggih.
Suksema untuk sana yang sampun bergabung. Inggih, sadurung titiang ngwacan puisi ngwacan cerpen, kawitin titiang untuk panganjali umat. Om Swastiastu. Wastan titiang Milo Sukarmi Arianti, titiang saking Prodi Sastra Agama lan Pendidikan Bahasa Bali, Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Suksema majeng ring semeton senamian sane sampun miar sayang titiang. Ring rahinane mangkin titiang pacang wacen cerpen Bali online sane mamurde blog kekawian Bapak Tude Kamatra. Nenten lali titiang aturang suksema majeng ring media suara saking Bali Bapak Putu Supartike sane sampun ngicinen titiang kalah ring rahinane mangkin. Taler Bapak Ibu dosen sareng semeton sastra agama lan pendidikan bahasa Bali Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Cerpen blog puniki keambil saking pupulan cerita cutet sane mamurde blog. Blog. Suba ada aminggu liwat murid-murid sekolahe man rapot pinake asil pepelajahan silami 6 bulan di semester ane kaping 2. Jani gantine masa liburan sekolah. Makelone 2 minggu setondene nuju pepelajahan di kelas ane anyar selanturnyane. Yen anake menek kelas pasti kedemen pesan di atene. Keto masih ane rasayanga teken Iwayan Putra. Murid sekolah dasar kelas 3 ane jani menek ke kelas 4. Iya Yan Putra. Keto biasane kau kina teken timpal-timpalne. Girang pesan teken undukne ane buka jani. Demen diatene ngeliwatin tegah langite, ngeliwatin dalam pasihe. Uleng dina liburan aneka pertama, Yan Putra setate melalui dogen aja ke timpal-timpalne. Nedah semeng pesan setonden anake mejalan megahe, ia suba pesu melali. Buka biasane, semengan ia ajak ke timpal-timpalne, jalan-jalan di marga desane. Lari pagi, keto ia ngorahang. Laut kelanturang mandus di tukat petanu, ane ada di banjarne. Reramane, bapa nyoman lan mime ketut, tuseng taen lakar nombahang ia melali. Anak kije ia Iwayan, dadi uleng mare bangun tuseng tepukin beli. Kedo petakon bapa nyoman kapining kurenan ibune. Depang tong ia melali. Masih jani anak liburan sekolah, pantes ia melali aja ke timpal-timpalne. Pesaut meme ketut. Tuseng jakedo memene beli anak apang nawang dogen kije ia melali uling semengan buka kini. Ia anak ngorahang mandus ketukade betenan aja ke timpal-timpalne. Sing suba orahin memene apang awakne jemetange buin melajah. Sekadi raos para gurune di sekolahan, ia menek ke kelas ane jani ane kerana pedaleme teken gurune yen ia buin mekutang pendo di kelas 3. Apa buin dugase di kelas 1 ia sebetain masih tusing menek kelas. Tiang sebewanti-wanti ngorahin lan nuturin ia apang lebih seleg melajah. Kita pasaut meme ketut sambil lange ngejang kopi ngejang kopi sambil lak mai bogodoh duang tali di arepan kurenane. Suwud ngerosang kopi lan nelahang godoh ni ento. Selanturne bapa nyoman nabdabang lakar mejalan ke tongos ni megae dadi kuli bangunan di dangin desane. Sawetara jam sia semeng Yan Putra sebut teke uli tukadi. Laut mejalan nuju ke paune, makeneh lakar nyemak nasi ngelanturang medar. Nanging di paune ane tepukina tuah darang nasi marupa sambel, pesan celengis, lan jukut bayem bedur mejane.
Bakul wadah nasine ane mejang di dhuwur mejane ento nu puyung tonden ngisi nasi. Mara sedetina bungut paune tepukino nu ngendih lan di dhuwur bungut paune ento misi panci. Ungkabine pancine tepukine misi nasi ane tonden lebeng. Ngelantas ia ngojok pesu makeneh nulih memene. Alihine dibalene, disanggah lan ditebeh tusing masih tepukine. Saget uli bediwangan ada anak teke sambil angen nyangkol busung. Me, teke uli dijen to. Gitu petakon Yan Putra sambil ange makin memene. Meme mar teke uli di warung dauh umahe meli busung lakar anggon meme ngai jajahitan anggo dinane jani. Gitu pesaut memene. Lantas Yan Putra buin metakon. Anak ada rahinan apa jani me? Ngude meme ngai canang. Jani anak rahinan purnama Yan. Oh gitu. Nasine tonden lebeng me. Ene jani meme lakar ngangkit nasi malu kepaon. Raos memene sambil ngejang busungnya di bale dangin ngelantas mencelep kepaon. Uling di tengah paune meme ketut ngorahin pianakne. Yan Putra apange ngalih don biu lakar anggono metanding saiban. Yan Putra tulung alihang meme don biu ditebe lakar anggo meme nanding saiban. Kedo raos memene alus. Yan Putra enggal nimpalin. Mungkin alihang me. Alihang sawetara duang papah dogen Yan. Ane dipucuk kaje kangen ento alih Yan. Ditu ada punyan biu gadang ane nedeng mebuah. Ento subuh alih done batak nang duang papah. Kedo pabesen memene. Mesaut Yan Putra. Nah me, enggal-enggal ia nyemak tiuk laut melaib ketebe. Tusing makele Yan Putra subet teke uli tebe ngabe don biu duang papah. Don biune ento enu mapapahan sube abane kepaon. Ditu lantas memene ngeraos. Yan, wayan, deres malu don biune ento ditebe mara abe mulihan. Ngude nengket kepapah nih abe wayan mulih. Keto meme ketut merasa gedeg di atene teken pianakne ane belog buka gitu. Di subane don biune ento derese teken Yan Putra lan sube suwet ketampedang don biune pejange di dur meja paune. Lantas ngedebras ia nyemak piring laut nyinduk nasi ane mare pesan nang kide ban memene. Sing tadi adeng-adeng medarian. Nasine ento nu kebus nawang. Embonang malu akesep engken seh. Apang meme tonden nanding. Apa buin meme tonden nanding lan mebanten saiban. Sing dadi irage medar setonden mesaiban. Gitu meme ketut nuturin pianak nih. Nanging Yan Putra ragu nang tusing rungu nang abedek teken tutur ramane ento. Ia ngelanturang medar. Tur di subane suwet medar ngelantas enggal-enggal nabdabang pesu makenah ngelanturang melali buin aja ke timpal-timpalne ane sube ngantosang di angkul-angkul umahne. Lakar kije to Yan mare suwet medar sube pesu buin meme ketut nyautin. Yan lakar melali malume gitu pesaut Yan Putra sambil lange melai pesu ke margane. Yan nepukin pianakne ane buka gitu meme ketut tusing bisa ngomong apa-apa buin. Yan ora hang pedeh ne suba kaliwat. Dot nuturin nanging merasa tuturne tusing lakar maguna. Kerana tahu teken pianakne ane tusing nawang resepang munyi. Jak pocol iraga memunyi, pocol nuturin pianak belog buka gitu. Meme ketut mamunyi pebididina sambil lange nanding saiban. Di subane suwut ngaturang banten saiban, meme ketut ngelanturang mejejahitan di bale dangin pedidiana.
sambil lange masih ningehang radio. Ada ajam negak di balai dangin, tusing kuangan seket wesan canang sari sube pragat jahitane. Lanturange nanding canang-canange ane lakar anggone mebanten disanggah sanjane dinane ento. Di subane kitu, meme ketut munduhang lelune disok uwe ane biasa anggone wadah jejahitan. Laut lune ento abane ketebe lakar entungange di bongkol biune. Maren nengket di tebe, meme ketut ngojok punyan biu ane ada di sisi kaje tebane. Ditu lantas lune keentungang. Tusing nyelapang, meme ketut nyeledet kangin nolih biu gadang ane ada di bucuk kaje kangin tebane. Maka siap ipun nepukin. Punyan biu gadange ento bah. Biu gadange ento sebema buah sawetara 2 bulan. Tusing lebihan buin abulan lakar nasa. Kayang ento nemunin rahina galungan. Nanging lacur ane tepukina jani, biune ento sebebah. Mirip ada anak ane nyelapang ngebah punyan biu gadange ento. Prejani meme ketut makletek bayone. Iya inget tekeneng pianakne, ane ituni semengan ora hina ngalih don biu gadang ento anggono nanding saiban. Laut ipun ngeraos pedidina. Sing lenan be ane pegaen pianake iwayan. Jeg apa kaden gaine tumben orahin ngalih papa biu nengket punyane bahe sajan jejelema blog sajan. Meme ketut memedih pedidina. Kememegan pedih lan sedihnya suba kaliwat. Peningalanin rawang nyesel ngelah pianak iwayan putra ane belok megandong buka kitu. Inggih suksema sane sampun miar sayang. Yeneng wenten keiwangan titiang ritat kaleng wacen cerpen Bali onden titiang nunas gengrene sinampura. Puputang titiang antuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.